We are praying, Africa back to God. Ekadini Matthew chapter number 28, verse 19 to 20. Lithi ngalokho hambani ishumele Livangeli Ngembuso Nedbank. Lithi Livangeli sende bafunzi eVenok. Lithi masibafundisa nabakholwa bosibaphathise. Sibe bafunzi sibafundise lokuqina konke inkosi lesiyalela. Kunalamagama lana namhla lathi Jesu ubhekani mina nami kuze kube sekupheleni kwelifa. Siyamema bantwana bakethu simemelana kuKristu Jesu oyinkosi. Kafushane sifuna kuveta lokuthi sibonile umsebenzi wenu njengebantu bonke labasekele umsebenzi wokwemethela insaba kaNkulunkulu evangelini ngembuso waNkulunkulu. Siwabonile ama-comments enu leniwavetile ngenxa yaleli vangeli.
siyibonile imithandazo yenu, siyibonile kusapota kwenu, futhi sikholwa ukuthi wherever la khona siphumelela ngenxa yenu. Njengebandla likaNkulunkulu evangelini ngembuso waNkulunkulu, sifuna ukusho lokho ukuthi still sisanilenzele isupport yenu emthandazweni ekusikhaseni nako konke nasikhasa nako kokuthi ivangeli lembuso waNkulunkulu ingaphelele endleleni. Sifuna ukusho ukuthi sesisonzele esikhathini sema-Easters. Yes, we understand ukuthi si-based enelsmith enzaweni yasepinari kaDantshi enkomeni section yethu leyo, but sibitele ukubebetela i-Afrika yonke. Sendlule siyawufika nala lingakafiki khona ngoba uthi uJesu ngimele nimenyekele umhlaba wonke angokuba kufike kuphela. Ngaleso sizathu sifuna kusho bazalwane ukuthi sidimisele ukuhlanganyela kanye nani noma ngakubita ukuthi sifike la khona, si ready for that. Ngoba ingozi siqhubelele ukuhamba umhlaba wonke senze abantu bafunda. Ngaleso sizathu kunema conduct details lakhona la ngaphansi la lokungapita ukuthi umuntu asifisa ukuthi siyofika endaweni yakhe, we are ready for that. Asitimiselanga ukuphakamisa thina, kodwa injongo yethu ukuphakamisa Jesu inkosi nemsinzisi. Ngoba usho njalo lobhalano ukuthi njengoba inyonga uMose wayiphakamisa ehlane, kanjalo na mphakamisele inkosi nemsinzisi kuko konke siphushaye. So siyafisa ke abantu ukuthi njengoba sesukela kuma-Easters si-invite lonke ihlobo lomzalwane, si-invite wonke umuntu uyakholwa noma ngawukholwa kuthi utawufika onke ema-direction nabo konke sithe wedama kufaka lapho nema-contact details kuthi nofisa kohlanganyela nathi ekuhlefuleni isikwa senkosi nasigubha umkhosi wephasika. You are welcome. Noma ngani bangakho, you are welcome. Sisesikhathini sokuphela baba bethu la imimoya yonke ifumile ukuthi livangeli lembuso waNkulunkulu kufuna life, kuvuke livangeli ngokwenyama yebantu nangokufisa kwebantu. Kodwa thina sivuswa ingozi kuliphusha amkhashile yethu angahlanganiswana lutho. Sekungaba simema ukuthi uma bekhona labafisa abazalwane kuhlanganyela kanye nathi, sidimisele kusho ukuthi bamukelekile kakhulu imizamo yabo accommodation sinayo ukubagcina abazalwane, because besides ukuhlanganyela angeke sakhona kuphumelela, but masihlanganyela siyiphusha bebo uNkulunkulu wethu nathembekele sikelele shit. Ngiyafisa ukuthi mlaleli umuntu nakusise usabukela this advert yokuthi woza nawe, woza dade, woza gogo, woza mama, woza baba, woza mkhulu, all of you, you are welcome. Noma ngawuhloboni noma ngathi sithakanani, you are welcome. Ukuze inkosi kaMandla isiphakamise ngenxa yesupport yakho, inkosi yomsa imusize. God bless you. Yes, we say
Akuvuselele ngokungcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Uthula mabene bazalwane egameni lenkosi. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu lonemandla okuselusa sibekedelela. Sathi mathe basabalisa ntofinyelela nokufika kulosuku sisaphilile sinemandla okumkhonza njengaNkulunkulu. Amen. Amen. Sikhohliwe mfundisi ukunike ama-announcement hayi ngoba sifuna amanyathelo okuthi sesila ngoba sinale opportunity ukuthi ibandla osebenza nalo eseleni yakho uNkulunkulu solibusise nemfana. Kusho ukuthi selindethekile ukuthandaza kwakho kusho ukuthi sokuyenyuka baba. Uma begama wayengekho last week nanamhla ngiyabona sengekho nedodana ekhaya. Yaqabanga mfundisi ukuthi une challenge yokuqinisa sandla kuba begama. Because babegama indoda uyasebenza. So kufuna fundziseke kahle babe ukuthi manje angasiphoqi nedibusiso uNkulunkulu lasibusisa ngaphi. Livila uNkulunkulu mfundisi lethi umuntu angakholwa kanjani angashiyezwa. Ngithi ke mina umuntu angenta kanjani kahle angafundziswanga. Amen. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ithandazo yethu iyevakala. Because uNkulunkulu usiphe take opportunity yokuthandaza hayi kakhulu kodwa ithandazela thina. Yiko ezwini lakhe athi bakhumbulele. Angithi abasematilongweni abagulayo bakhumbulele nababuthakathaka sibakhumbule. Angithandazwe bazana ukuthandaza umuntu lonalo budlelwane nalomuntu okuthandazwa kuye. Lebantu bethu labangafuni ukuthatha Jesu siyabakhumbula siyebephala masawakhe siye nabo ngesikhathi uthandaza ukuze kwehle inyembethu ukhala uthi Nkosi sendele umusa. So isambeleke inkosi bazalwane sinendodana lethi livula uNkulunkulu masekayilumulile kuye udayikhuphuleka endlini kaJehova. Uma sekayilumulile. Hallelujah. Phela bethe kwakhuluma omnyebake wakhuluma nemyeni wathi nginike isikhathi ngiyinqobise. Hallelujah. Ngoba mhla ukhuphuka nayo ngiyofike ngiyinikele kusomanje. Uyalunyulwa phela umfana kumzali wakhe. Hayi lokulumula kokuya libele. Kodwa kuthathule lokukhathi ayibonge Nkosi. Le connection yempelo. Ngoba yena namafuqoqa ngamagama utamthatha hayi uya baba. So uma ufuna ukuthatha lokumfana uthatha ukulengise nesandla akukhala yena ungakakhali umntwana. Hallelujah. Uyubone umalikathi libambe umfanalo. Amen. Likathi libambe umfanalo noma inja ayibambe umshwana. Noma libhubesi balibambe ngokwesibhubesa. Amen. Wena longani ungaqabanga ukuthi lesilwane siyambulala lo mfana. Kanti sona sifila comfortable. Nasimbambe ngalendlela esimbamba ngayo. Nasenkosini bazalwana kunjalo. Basifike enkosini, inkosi isibamba ngesandla lesicomfortable kuyo. Hayi abantu ababona. Bantu nababona ubandle sandla senkosi batakubona nje umuntu ogqilatela.
Kanti ubanjwe inkosi, inkosi ikubambe comfortable. Glory to Jesus. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Siyabonga mntawo mathola abengcono mfoko. Xoxota sibukani, xoxota. Washumayela batshela abantu abakho bakokulanza manje. Ayibonge inkosi. Ngoba isayina kumfuna uNkulunkulu uyayitshengisa noma singasingavumelani nawe. Simbonga futhi uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Ngiyathokoza kamake mashele ukuthi seyiphile esibhedlela. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Cela sishaye izandla namhlanje. Egameni likaJesu. Hallelujah. Nesinye isikhathi uma sisodwa sibonga uNkulunkulu asikhulumi. Sivele sikhiphe isililo. Kodwa inkosi ehlola ngaphakathi bona. Ukuthi how serious we are. Siyambonga basalwane. Akukho okungenzeki kuye. System yaNkulunkulu iphakeme futhi iyaphikana idukile ngeke wayi-understand. Ngiyacela abazalwane siye nezwini likaNkulunkulu encwadini yamaHebrews, Mahebheru number 11. Sifunzeni 1 na 2. Hallelujah. Sifundeni 1 na 2. Sifundeni waNkosina namhlanje mini. Egameni likaJesu Kristu. Lolupholile bazalwane ngasifundela lo. Mahebheru chapter 11 verse 1 and 2. Kukholwa kukuqiniseka ngetinto lesethembele kuto. Kukweneliseka ngetinto lesingakatiboni. Bokhokho bethu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Awuphenze knowledge. Kukholwa kukuqiniseka ngetinto lesethembele kuto. Kukuqiniseka. Lisho njani? Jesus. Yabo. Kukweneliseka ngetinto lesingakatiboni. Yes. Bokhokho bethu bemukeleka ngaloko kukholwa kwabo kuNkulunkulu. Lele sizulu lithi okhokho bafakazelwa. Amen. Amen. Elakho lesiswati lithi benjani? Bemukeleka. Lele sizulu lithi bafakazelwa. Ngakho. Amen. Baphula bonke izinto ngosicela Nkosi. Kulela abashakele wayesini bathi yebo lina Mandla. Yebo lina Mandla. Yebo lina Mandla. Lina Mandla. Glory to the name of Jesus Christ. Angathi lokuthi i-introduction yami bekade ngayifaka njalo la kulo hlethina ngosikade kusheni siyavuka siyaphithikela lengekhathi ukuthi kimi mhlanze phansi ngibambe umhlangano
ingqondo yomuntu ngoba injalo nje ngithi awusikhathi kude funa sambe siyakukhona isikhathi sitobona sizokhuluma ukugcizelele lele khansi enhlitweni lokuthi livangeli liphelele ngemandla okukholwa ngoba emandla okukholwa elivangeli abonakala kwabakholwe ngilo Dende kulahlekeke lamandla kulelivangeli akalahlanga emandla kulaba labakholwa kodwa lahleke kulelivangeli selaba labakholwa ngilelivangeli haleluya bakholwa ivangeli elinganawo amandla haleluya bakholwa ivangeli elinjani bazalwane elinganamandla noma sebalilandelela bekholwa ngilo bathani baphumelelisi ngoba balithola linamandla yebo lithi yebo linamandla yebo linamandla yebo Amen. Upawula ushumayeza wona kuthi bantu abanqoba ekuqaleni bahlale sivumelani sabo noThixo iBhayibheli lithi kwase kuyabalelwa kuphi ukukholwa nokulunga into labayitshelwa nguNkulunkulu noma labatshelwa ngalo nguNkulunkulu abazange bayidigqilele phansi kunaloko bayinaka bena kuyo iBhayibheli lithi abanini abazange bakubona bathethiswa bona kodwa bahlala emikhokhwini bahlala emathandeni base bedlula kodwa bebambelele esithenjisweni sawo yiko izwi lithi bekholwa faithful power of faith. Yeah, hallelujah. Shabela banini bathi wathela ubukhosi bakhe. Wehla wafa. My God. Lithi wembelwa. Uthi bakumethiswa la khotha waphuma ethuneni. Lithi izwi lenkosi ifuna mthatha.
lambuyisela kuyise. Lithi sikhuluma manje uhlezi ngasokunene sikaNkulunkulu. Thank you, Jesus. Usinqusela imihla nemalanga. Why Jesus? Because I've paid the price. Jesus. Umuntu bazalwane angathi ngayibeka njalo umuntu makade lithemba lakhe uba nemandla onke emfeni ethembile. Yeah. Hallelujah. Umuntu wethemba lakhe umuntu wenkolo yakhe. Amen. Umuntu nokungamshayeza kangakanani babeswela ivangeli libelodwa keleke kodwa uma azi ukuthi amadlozi ayamsebenzela uzoyikhola into isho kodwa akalahlekelwa ngamadlozi akhe. Ngoba manje ukukholwa asethembele. Jesus. Umuntu yakhe ayathemba basabona akanamsebenzi ukuthi bangakho abafakazini. Yebo akakho umuntu okhonisa umuntu. It's a favor lokuthi sibizwe nabobaba babantu enkosini. But kahle asibona baba babantu enkosini. In language yokuthi sisuthisane le yabantwana bakho enkosini. Bona umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. That's why I say yes in a man. Yes in a man. So yamhlanganeni wami bazalwane ngikhuluma nabaza wami ngikhuluma namoya wami afakazelwa ngamazulu enhliziyweni yami kwathi mhlambe kuyomemezela ukuthi bazalwane akasesambeni siyawufuna amandla okukhona. Libuye ivangeli yokushumela mkunisibetiso ngokholwa. Ngoba into esilimeza silinyedwe ngamavesi laphafu kanti ukholwa kodwa kusiphafu. Inkinga nje ukuthi ushumela ngihlezi ngomakhathi ngomlameni ngihlezi methi it's a problem. Ngoba mangifika la ufuna ngibelele tu. Kuze naniphuma la uthi abeka la mkhizi. Hallelujah. Kodwa uma kungenjalo bazalwane. Hallelujah. Amen. Sitawuphilela kukhompyutha. Kanti bazalwane bafuna into yabo. Bafuna amandla okukhona. Jesus. Amandla okukhona ede info yakho. Amandla okukhona. Jesus. Kodwa kunento kaBaba. iBhayibheli lithi ukukholwa kwethemba izinto esingabonwayo ngoba phala uthi bonaka kwekuthi ezintweni ezingabonakala izwe lathana lakhamba kokungabonakala likhamba emazweni okukhona. Umuntu okholwayo udinga amandla. Umuntu ozinikela enkosini udinga amandla malemlane. Uma nganamandla ngekakhona khona. Ngoba empilweni kunezinto leziphikisana masifike khona. Hallelujah. Lithi isilenkosi ngokukholwa kunqiniseka nezinto ezingathenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kunesiqiniseko uma ukholwa uqiniseka ngento abantu labangayithembi. Kodwa wena uphuma wenza uyethemba.
Hallelujah. Ukholwa. But ukathi Jesu angakusita kuthola umsebenzi, but through faith uyayikholwa le bakasembi kwakho but uqhubeka ukholwa. Ngoba iBhayibheli lithi bahlale emathenteni babheka umusa bekholwa uthi umenzi wawo uJehova bahlale emathenteni. Hallelujah. Bahlala abantu bakhe emamishini but bahlala. Kunamadoda ngaleso sikhathi bekade akhuphukele emathempelini lamakhulu bathi bona bakhuphuka le-altari labakhe khona uhlangana naNkulunkulu wabo. Why? They got faith. Hallelujah. Lelo muntu mfundisi uyakhuluma. Khuluma ngamagama uthi into ebalulekile enyale emasondweni isondo lami. Ngoba isondo lami lingcono kunesondo lalo muntu. Njengoba sisho nje Metiso sitawushishita kahle. Uyalibona isondo leMetiso njani? Ushishita endlini ngala uyakhondola ngala uyashishita. Behlukile kunamanye amasondo lofuna uthatha luhambo nawe ushishita. Uthi lo kuyachaza seshe ungangena kulethu kubanze ma-okhe kodwa kufanele kuvulwe nje kuthiwe into lemchaza ngokuthi bandleni lakhe kule ma-ekho labanye abathandazela emathayeleni bazonabethelwe malana ngalelo tulo sibuya lapho noma uthi uyashuka mfuthi nawukhipha ibhanti ubeka pha uyashisa but into esilenga sibe nemandla ukuthi siyakholwa. Hallelujah. Jesus. Lokuthi nekumention thina siyakukhwini asubona umehluko phakathi kwethu na ngoba into ehlanganisa abazalwane yinye ukukholwa. Ukholwa kunemandla ngokubamba uhlale emkhukhwini ushisa. Jesus. Thank you, Jesus. Baba banaprasa baphathini couch. Ngiyambona nje la ufika lapha sana. Ngoba ngihlala phemuva ngeke usile la. Bona ukuthi abantu basamatima labafathi. Umuntu phezela uyakwaliphiko lo. Laba lohlelekile lohlambuke kahle. Awufika kude nje ngoba uthi uhluphekela hawo. Waphela kangaku kunehlele khala kuhluphekela. Inkosi. Amen. Amen. Sake saba nethumula la kwaphihluthi ithumula nasitheka lesitandi sangela la bethumula Metiso sahlala la bethumula naye into yabukeka nasipendela la ngekhathi ngene ihlobo ngene lethumula yakutshela ngene siphuthelwe uma siponya. Hallelujah. Wasuma mnye sesi wathula wathi angeke ngithuke ngoba kami angibulawa kushisa kodwa la ngilanza khona thimbo tami ngibulawa kushisa wavele wanquma wabamba isibelelo la yena uNkulunkulu. Sathi siyabuya ngani Sunday wakhamba phese amafeni lamakhulu amthu angakhulumanga nemuntu ngoba ikhaya ngamahlethi kulo limnanzi kodwa limneke into lendini ngaphandle kwaleli khaya leli. Wathi ke kusengihlale kahle kule khaya leli angilanzi umuthi wekwelapha ukuthi ngikhona ehlanze. Wabuya lama ekho nabafana wanikeza ngoMetiso bawabethana namiri bawabethana sahlala sathi masithandaza sayavuma kuthi wangabonakala ukuthi sikuthunga because now we enjoy amandla okholwa. Ngenxa yokuba bethe amandla okholwa niyo lento lesena sibebede ukukholwa noma sekufika empilweni.
ngeke bazana nginikele ngale moto lela laphandle mfethu. Bethi kusukela namhla yala manje. Ngoba angikholwa ukuthi ngaphinde ngithole lefana nalo. Hallelujah. Then for your call, it's in a mantra ayo. Hayi akho. My God. It's in the name of ikhuluma lapha kanjani ngiyabukela lapha. Ethi ngathi ngikhulu. Ngathi bana nenxebe yenkosi kanjani ahamba ngetinyawo. Eshibayela bathola kabuhlungu uthi ngathatha isikhulu kwakuthi lekhombe nginikela lapha. Uthi na suma ngathatha ikhiya ngathi inxebe yenkosi nayo ikhulu isebenza. Uthi machila ngabuyele ekhaya. Leka awuthi bangifika ngosikazi. Akabanga ukuthi kumele ngivulele igede elikhulu, ngasivulela igede encane. Kwasuka mangala hawu baba. Uthi ngaphendula. Wathi hawu ngiyazi baba. Ngiyazi. Yeah. Kuthi seyikwehlulile ingozi. Akakhuluma. Uthi niyazi baba. Uthi wathi makasho njalo nkosikazi. Nangena ekamelweni wangilandela. Ngafika lawo nematholo. Ngathi yendele inzapho yakho njengoba yendele ezulwini. Uthi lesikhathi athandaza live. Lamangana umhlolo. Kwekuthi instead ukuthi progress enkosini uyadimothwa. What after 4 months, what come down in Savannah when I check you 15,000? What is that? 15,000. What did I tell you? Was your mood that was young? Yeah. All the by international by Muslim by Buddha. It was young communion was Yakumana now. You have to charge out of 15,000, not 1,400. Then 1,400 was a funny instrument. So kids in a long Lumstava. Umemetalist me. No more for the man who called the Hanab of watch. What's not called? A call. What you selling the law? What man in the house was? Nobody stands on a stamanista of Mama Belu. Nobody explained a Mandla family. Ngembuso ukuthi nabakhansela uthi waKholwa lo munye walanda mzala wakhe na wathi amlandile wambiza athi buya nqaku sekunomzala afika umzala khasi wafika wamkhazela indaba yokukholwa ngoba akukholwa enyathini letinendele uthi waKholwa nalo uthi egcinenza gcinana members township abakholwa ngamandla evangeli. Also was that fellow businessman. One letting instrument to tell us those cards. One letting instrument, yeah, 18,000. What's your instrument? Go and preach the word of God. I'm very cold. I'm passing to my cabana. No, Nina, Nina, plans arm. Go to Piper, little Gulu, never plans a marsh and army. Hallelujah. What if from 1400 instead of getting an PM 520 through off one? Hallelujah. It on the top of the sugar. What I'm saying, but Ekukholweni kunezinto zakho. Lesibona sithini ekhoshayini. Bayibhela ukuthi lesenzo sabapostoli.
lithi abapostoli bahlanganisa konke abanako. Ngisama namazalo. Lithi abapostoli baqala bahlanganisa konke abanjani. Ngikabisela statement bahlanganisa konke ebekade lesikhathi sebahlanganisile besebengenawo ngoba umuntu onako bekabe nawo amandla khona uma behlanganisa saphila onkuye sokuphila ngakupho lithi-ke kwase kubheka izidingo ngokuswela kwabo base bayanelisana yikizwi lithi no-Ananiya noSafira wayibonile inhlelo u-Ananiya yamuthinta wathi nami ngiyothembisa ngokwethu nonkosikazi ngikulethe kwapostoli lithi-ke izwi sebakuthengisile uma bebuya behlala phasi la beqotha nkosikazi yikho lo. Oh my God, sasimfikiswa kumdala wethu phambi kwabapostoli. Nkosikazi wathi Nkosi, Nkosi yami, baba wami, kuningi kakhulu for the Lord. Ngaleso sizathu sikugile. If it was a million, sometimes bakia 500. Hallelujah. Sometimes bakia 300. Sometimes bakia 100. It is naiweza changwa. Amthola amadoda ayombe. Sebabambele imishi yesaya kube ayizali imishwa yifa ila Adam. Safira no one. Zali I play. That is a sign. Uchabantu abanganamandla okukholwa bafile bakholwa. Ingosi ayihlali nomuntu ongakathembeki. Noma ngaqhubeka ahlabelele kodwa makangakathembeki ingosi ayihlali umuntu ongakathembeki. I don't know, Mr. Metiso, why you repeat the same bufakazi, why you pins the bufakazi lokukhulumela lesibili. uNkulunkulu makafusale lokini ungijimise wongamathisela ibufakazini bakho on Tuesday now to bonga uNkulunkulu wekuthi you were ready to fight against. Kathi ukhuluma manje umkhuhlane ngithi khokhela lapha ngqokekhaya. uNkulunkulu wakhuluma kimi. Wathi iqiniso levangeli livezwa ngamandla okukholwa. Ngoba umuntu onganamandla okukholwa makangena enkingeni uyakhohlwa ukuthi uyakholwa. So the pain noma kade uyikhuluma ukuthi izwe nini inhlipha njengemshumelo olivangeli ngusona wasi uNkulunkulu yamvezela wathi the same spirit esibambele ngane yakho enkosini is the same spirit esiphila kuwe and the spirit sephindisela ispirit sokwabeza manje. Ngoba umuntu onganamandla uyasibambela. Kodwa umuntu onganamandla umuntu onganamandla uyasibambela. Kodwa umuntu onamandla uyabanjelwa. Noma promise the story into semsuka ngemathulu. Wasuka impi lapha emsebenzini. Litolo lami lamtshela ukuthi this is the chance to show them because umubatshengisa ukuthi bayawukwati forever thumba omsindisi Jesu Kristu
khona Paul encwadini yamaRoma chapter number 15 noma ku Romans number 10 no it's Hebrews ukhuluma nensaba ukuthi tamelelani ukuthula kubo bonke phakathi kwenu kube bede notawumila ibandla lempi ekugcineni kugqotshiswe ibandla loNkulunkulu. Why mlameni? Because ukholwa wethu akunamandla. uJesu makasiza abafundi bakhe ekugcineni akaveza lo mbuzo why ibe nokholo kuqala. So inkosi mayikhuluma nametisho ithe wayefanele kufight against because now usekhululeke umuhlaselo uyathanda kufight against basakuzi inkosi yami tiphokosi ngoba izwi lithi siyazinelwa njengezimvu zemhlathweni sithi jona kufeni imihla namalanga senza njani simakade wathi listen carefully ngokwayisibani wathi wonke umuntu olwayo ugwele manje competition wonke umuntu onomoya ugwele umoya wokunganeliswa ugwele umoya wokucompete asona lengathi kodwa siwaqedile amandla okukholwa wena ngoba abantu bami babemlamela babanga nje into elulo athi no insimbi athi no akusinsimbi athi ngelini athi pipe yewe asini pipe insimbi. They are committed to fight against. And the name of the Colossus and Masawan. Lowina go Pagatwa. Oh, my winner, go to pipe, low, Pelaman. So to show up. What I mean, he will stand for his God. What I'm saying, this is an iron. Don't talk nonsense. Sort out the problem. Baba Minsi. In attached. But Baba Minsi. They're away from them. But tomorrow with competition, Ulanda and Simi from far away. We saw the seducing up. Mobaman to Kolawabo, Mafusha. Okay. And my competition. No mamidlalo yemabhola. Hallelujah. No mangabe yayo. Imidlalo ibanga kunganeliseki. Amathi ngosi nomakhulu makuvona kakhulu. Yiko through soccer metisho. Ngiko sakina sidibana nabo exclusive from Johannesburg. Behlaba tofuna tikhombone talamluti. Kanti bona bathe ithi bayadlala. Bathi ngomfana ukuthi sona just yadlala. Kodwa umdlalo uthi angeke uvume phela kunqotshwa. Ngoba kufuna uphathe indondo yokuthi I am the winner. Not in Christ, but to Him. In Him. Over Ulanda Mabasu Bahananis. Akuluma. Azabwa. Ura
wangiphelisa ngokulala athi ngiyenyiswa indlela nami ngathi ngiyenyiswa indlela yebo manje ngiyenyiswa indlela respondela bese athi mama basuka xolela nani sumani xolela nani ebathi athi xolela nani shano baba kuthi uyamxolela Glory to Jesus ngenzele kahle Lasikhuluma iqiniso ngubani lokholisile kokwethu ngubani lokholisile kubo bobabili ngubani angayifunza le ngubani lokholisile kubo bobabili akakho kholisile bathi umuntu okholisile ngabazi Ngibona bathatha i-advantage. Wathi lo ngekahlala ngenkolelo yakho. Wathi nango ngekahlala ngenkolelo yakho. Ngamanye amazwi indaba yonkolo namhla sijitshelwa ngayo ngoba sikhona. Umbona umfata selendboza. Izindboza ngibona ngathi awusamhloniphi. Athoke iyaqolisake. Ithole ibhoza. Ibathi yayikhaya lento instead ukuthi ive inqondo ive yimbi afike khuluma nomfati sokhulumisa lendoda ingaphenduli lendoda because deep down enhlizweni yakhe kunento lengakathi settings kunento leshoyo ukuthi uyameya lo enungeyiswa ukuthi wathi ukuthi kuye yena kungakho endasinoma kanjalo bafo esikhathini la kukhoma kwethu kunganamali into lebehlisako kuwe awuyifisi ifike kuwe uyibonela ngakufanele ngoba wena uyasebenzela ngalekiso ulethe imali yakho awu-understand nje ukuthi sokungakhamba ke maseko atokutshela for what nasuka udlaqalisa lakho futhi uyakholelwa unomsebenzi futhi uyazinja you are not attached to anybody else because when inkosi yakubusisa usebenza kalalani basalwa ekukholwa akepha ikhombe that's why mina ngibhekasha uNkulunkulu nakakhuluma kimi athi we will never fight against each other uma amandla ukholwa unawo angiboni umfana ophepha inkosi ngoba uzophepha sakhe ngibona phepha nje wathi umambane uyikho angiboni mfutha ithuba ukukhuluma nemlawo thula imini yonke ingamisi ikhabe ukuthi itawufika imvulele verse ngoba le verse ide manje umuntu ongakholwanga impilo ngakhona that's why kunemakhono nikhotho kufuneka ngiselo omunye ngemqaba lo munye asale ashe but basalwa umuntu adliwa iqala udliwa iqala lakhe kodwa umuntu bekawina iqala uwina iqala lakhe but masifike ngosini izwi lithi thina singumzimba uma singumzimba kulimala kwakho sisikulimala kwami Hallelujah. Ngishoka ukuthi bazana labakhulumisana. Banyathele. Oh my God. Banyathele basabo. Banyathele. Amen. Amen. Shaka banyathele mfeka. Lo akakanyatheli lo nalo akakanyatheli lo kodwa ingene sebile tinto talo tinyathele tinto talo tanyathela tinto talo kumele babe balwele tinto talo kude lo
ngoba iBhayibheli lithi masikuKristu siba sidwala lesisho siba sidalwa lesisho kwaqala kuyendlula but manje boss I got a problem because buthakathaka bakho sesekhona kuwe. Mandla khona awekho masaba wathi angithi bophumula abosisi bophumula abosisi athi nomhlabelo athi uNkulunkulu ngophumula kanye na namuhla sifuna ukuthelisa ngama personal details things to our living God ngoba ukuqolela akuyona into lokufuna sifundisane yona kodwa ukukholwa kwethu ukufuna kusifundise eqolele futhi ngoba na uqoleli ngoba unini uqolela noma ngakonwe wena ukwenda kanjalo awufundziswa kodwa manje ukholwa ayakwenda ukuthi establish a new foundation in your heart ukuze ukhone kwenda tipho tekukholwa kunokwenda tipho tekukhompyutha inkosi yasezulwini musisi haleluya iBhayibheli lami amene lo msebenzi nawuthandaza uGenesis chapter number 12 noma ufunda la from verse number 8 wehle la kuGenesis 12 uzupha kuGenesis 12 uya ku sithemonyweni uya ku chapter number 13 ayibonge Nkosi haleluya iBhayibheli liveza wekuthi nawufunza amaHebrew iBhayibheli lithi nekulalela Abraham waphuma eveni lakubo waya la uNkulunkulu athe ndofike ngutshele ukuthi ngiyinza ngikubhedeleyo lithi waphuma amethemba uNkulunkulu amkhona lithi wahamba waze wayofika ngive lithi uma afika khona wafika uNkulunkulu wathi niyobe lenza uNkulunkulu yona lithi kwase wakhe altar uma ke altar kwayathi ukuthi ngila bende khona sivumelwano nabantu basakwayo now the altar yayimele imkhumbude imihlane amalanga nakafika ukuthi this is a place ya uNkulunkulu wakho kanye nawe lithi kwase bonke indlala sebayehla wehlele eGibhithe nakafika eGibhithe kwendeka konke nokwendeka kwaseGibhithe ufika la emandla ukho nabafika lapho kufika la athelisa ngemkakhe ngenxa yokwesaba kwendeka konke but ngithi lona magama lapho ethi yes wafika sikhathi la kumele aphume Adam eGibhithe lithi makaphuma eGibhithe waphuma nemfuyo eningi lithi wakubukele khona lithi uLot wayena uAbraham walele fuyo nempahla eningi from Egypt uma fike Canaan uNalot umntana wakhe nabafika lapho kulwa belusi babe ngoba naLot iBhayibheli lithi waphuma nemfuyo eningi ngenxa kaAbraham Jesu moyeni wahlabelela nawe ngoba sikho isihlobo sifana nawe uma balo belusi instead kuthi kulimala umoya kwalimala i-assistant kwalimala i-follower yaya Abraham athi
wathi uyalila tukubangwani wathi kubangwa amadlelo libhayibheli lithi betisho inzawo lebekade bakuyo yayincane ingeke yabanela wayibazalike libanele kuthi baphuma eGibhithe netifo wangafuna kwathuma lapho baphuma eGibhithe netifo tabo nakukhona usenetifo tabo. That's why tifo tabo tababitela kuthi balwe Prombela uyika. Emethi sebengayitshela imfundo wami. Bengokutshela kanti uthela. Uyika uthela wafuyile. Ngiyakukhamsela la ngenxa yami ngibona ukuthi somunye wami. Yilo ngokwenziwa makholwa. Ngoba ngandokholwa. Phela ubasele nebhanji. Ngimbasele ngesuku ngisengelayo. Umanye mshadi imali ke. Ngoba vele nginethi imali ke. Ngiko nikhulu la. Ninemakhaya enu. Ngiko ngesikhathi nisebiyekeze amaservice enkosi ngoba nibhizi nemakhaya enu. Ninemihlangano yenu. Ngiko umhlangano waNkulunkulu unganavelu ngoba ninemihlangano yenu. Mandla khona. That's why it's me about me bro. I'm just for that. I don't kakela so kon bochana. Unchanza ukhlamini. Ufika sekho ngabasonako. Athola ngaba yamapholisa abasona. Angitshela ba. Thina ngombonsathwa ngokwalibandlanyana lokuqala nathi. Okushumela nathi la. Naphela sa speech sokhanza sonqunyo manje. Kanti phela bazalwa ongayiphili impilo lengiphila ngokwemshumayelise labantu. Nangamlanga nje ngimshumayelise ngamlanga ngami yamathi uthule mkhulu. Nasiphuma umthetho komngane wakho uyanatha. Lo mngane wakho uyajola. Ngamtshela ukuthi bhamayi awuphindi ubuye. Ngoba isilo libandla lemuntu. Kodwa iBhayibheli lithi wena usangahla ngoba ngathi ususela wona. Ngeke yiko basabo. Ngithi into yaAbraham yaba sivumelwana naNkulunkulu. Hallelujah. Into yaAbraham yabita sivumelwana sakhe naNkulunkulu. Lithi iBhayibheli Abraham wakhuluma naye. Lord ngiyabona mfoko ukuthi aqabane belusi abanathi enisiqatshaniswa thibothe base lesikhathi basekhela uthi khatha lithi wabona livele lihle kakule Sodoma bebana Sodoma komo bathi walibona lilihle uthi Abraham khetha wena uthi wakhetha uthi Abraham ngikwenda ngoba thina nawo sibaza ba. Amen. Uma ngihamba namthobisi angihambi nendodana yakho. Kodwa khamba baza ba. Akunatinto lokufuna sithi bange kama. Ngoba tinto lemnato kama. Uyathi ona mthobisi, ngiyathi ona. Ngalabanye amagama kanele ukuthi mina namthobisi sihlale kahle. Dayha. Uma sekwendeka lenyimvo lemendekela kufuna sihlale phansi njengebazalwane. Kunokuthi sehlukane but sihlale phansi. La athi Isaiah wozami sithethe bese athi uma kunendzaba kunentono noma ngathi bokukangakanani uthi kuyathethelelwa kibe mhlophe njengeboya belokho inkosi emsebenzini. So ngizokhumbuza ibandla nanamuhla ukuthi leBhayibheli lambalela Abraham
kuthi noma wayehleki noJakobe noIsau emathandeni kwabalelwa kulunga kuye wabalwa njengeyise wemakhoba ngoba wabamba qiniseke ngokukholwa kwakhe Lord wabona kukholwa ngoba belomncane wathi noma Timothy emhlangela space salot sabakhona kwaAbraham uya lo wabe uNkulunkulu ayakhuluma ngalokho mfoka kwakhe lithi izwi lenkosi wafika uNkulunkulu wamanga uAbrahama nakemanga kaAbrahama waphenduleka sitobo saAbrahama listen Lord He is worthy He is worthy Emandla okukholwa Yes Lion horn Moama Moama Mas Belfuna uNkulunkulu bandla belingeke lapha ya competition kuze kuvela ama wakungasiwe netiso noma ufuna exchange shilo uNkulunkulu wakungasiwe but kwakungemandla kwehluleka ku-container the situation ngoba uma mfowethu si-container the situation siba yinhlekisa namakhosi akhe
impilo awusabona baba. Your life, it's so expensive than your wife. It's very expensive than your husband. Imali seyinkulu kuneliqiniso. Ngiyabala ukuthi kuthishela bangaka la. Uma sengifuna kahle ngifuna kubona kahle. Kungako watoyitoya kusungahamba ufuna ngivumelane nawe. Njengoba iBhayibheli lithi ekhathini sokugcina bonke abantu bathatha ufunela abafundisi. Nabatawukhuluma njengokubatshwada kwethi indlela edayo. Uyathi ngihlolela ngichaze. Wena ungiphatha sonke. Wena ushela muthu wahluke ushwela. Wena ushela yena mkazi ni appointment isikala ngaphandle shoma. Hamba station to high ngeke sifika. Dokter Clinic abafuna ukuhlola iqiniso. Bethu bela ngathula. Uyokholela. Uyokholela. Njengoba umfoka bethu safuna ngo 300 la. Asembale bethu sibanga 369. Shansa. Isipilo ya. Kinigela. Isipilo. Ekukholwa wakho. Hey! Thatha umndeni wakho. Nikele Mosini. Thatha iproperty yakho. Nikele Mosini. Emva kwalokho bese kuda wena inkomo wakho njengoJakobe. Lethi wawenisa konke. Then wasuyema phambi because usenge kwakho. Yes Lord. Yes, Lord. Send it one. God, no money. Sing about Pasawa. Labatao make it tell us. It's in point when they man at our son. Emma to tell us now, not one call. Gun, that's covered. I just say the living God that is selling horse, Yamakos. Was out to church, no call me. Hey, Barcelona no call me. Without having another minute. As soon as I get down go porter, him and the queen. What I am preaching is what I am living. We start afresh. Ngujesu sifuna ukukholwa lokutaba nemandla okuwela nathi tikhothina setikhotshaneni singahlume timuntu singakompiti singalwe singabe tigcina tengani digelana digelana
favor. Come to our Redeemer. Come to our God. Wabasinikele impilo yethu. Bring yourself to Jesus. Dilete kuye. Maya mako. Dilete kuye. Dilete kuye. Unemandla. Atawaleta mkholweni wakho. Nigelana. Singakaphumi saye emakhaya uNkulunkulu wetimanga sukhulumile phakathi kwethu ukhuluma kusikhathi phakathi kwethu kubantwana lebafanele kuliva livla nanamuhla ukhulumile uNkulunkulu ngokuqiniseka ngetinto letithenjwako nangokukholwa into letithenjwa ukhulume ngokukholwa bazalwane unato letinto letithenjwa kodwa utati ukuthi ungatisebenzisi namosi bakayiphethe injuku kodwa bakangati mothi kokuthi lethu ingenta timanga kuyo ngifuna abantu lebangati kokuthi leduku bayiphethe nanokuqiniseka ngaletinto letithenjwako bebangati kokuthi tikubo bagijimele lapha phambili kunaba lesebatini bathi nami ngo mangingasali kunaba lebafuna kuqiniseka ngetinto letithenjwako bose yomsibusi sengiyawuthanda muhle Jehova khuluma ngesikhathi nami ngiyatikhalela letinto letithenjwako ngingakadiboni nami ngiyakhalela lokuqiniseka ngetinto lengingakadiboni ngithiniwe kuhamba ngetinto letibona kodwa ngifuna kuhamba ngetinto lengingakadiboni Ngosi yomsibusile sengiyawuthandaza aliphakamise tanza libanga liphakamisele uNkulunkulu nguye uNkulunkulu lowati inhliziyo yakho nguye uNkulunkulu lowati imisebenzi yakho nguye uNkulunkulu lowati tinto lokholwe ngito ungakadiboni mina ngingeka khona ukudibona tinto letikholwe nguwe tabonwa uNkulunkulu wemfihlakalo tikuwe ngoze yomsibusile Baba wethu loyingcwele nanamuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha libandla lakho selisonzele kuwe lida kuwe uNkulunkulu wesikhathi lida kuwe uNkulunkulu okhona umhlaba ungakabikho uNkulunkulu lo makadalwanga